أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude o allah du'ano ɓurnaɗo tageefo kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko du'ano mawɓe meɗen wuurɓe e fatiɓe yo allah ukkuɓe aljanna wuurɓe ɓe yo allah ɓoynude en e maɓɓe musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago diina salminago hakkude julɗo e julɗo salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo allah waɗi en fof meɗen jaaɓe yimɓe aljanna musidɓe julɓe tedduɓe andintinal raɓɓiɗungal hiɗen fuɗɗade hande bi isnillahi e dungaye allah wa bi awnihi wa tawfiqi in uridu illa al islaha mastatatu wa ma tawfiqi illa billah ɗen ƴettude ɗo dars ɓawo e gayde alluwal sumayengal darsji 30 waɗuɗen dars ko yowodiri fi laaɓal haray ɗon e wanno ɗon darsuji nogay hiɗen fuɗɗade ɗo hande kadi bi isnillahi mirathu nabiyi sallallahu alayhi wa sallam dondi nelaɗo on mo jamɓe kisiye woni e muɗum ko wiyete dondi koko mayɗo on acci en ƴettay ɗo darsji 30 raɓɓiɗay ɗi dondi ko ɓurnaɗo on accani en kon inchallah haray inchallahu ñande be ñande en waɗay darsu on si tawi goɗɗum yantari si tawi goɗɗum yanti inchallahu toujours en hollita e jama on ko waɗi kon haray hiɗen fuɗɗade mirasu nabi on fuɗɗoren dambugal honɗum ko tawata si a waɗi haray daganike ma a heɓi tefore ɓurnaɗo yewmal qiyama dondi on ɗo nayinnugol ɗo ko honno sendirte nelaɗo sendino hande kadi ko en ronu tun hande kadi ko ronuɗen kon ko ɓe accani en kon ko ɗum wonɗe yewtude fi muɗum konno sen yewti ɗum ha dargal darike ɗum wawa lannugol ɓay ɓe maki wo ala wo e moƴƴere naɓayde en aljanna sina nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tindini en fi mayre ala wo e boni hun naɓay ko yiite jahannama sina nelaɗo rentini e makko yalla ɓeydanɓe jamɓe kisiye kaɓe woni toon kamɓe ɓe gure maɓɓe sahabaɓe maɓɓe haray noon inchallahu leer mo jonnunoɗen on haray ko leer 21h wiwnoɗen hanki kono haray saabu inchallahu karamokoɓe meɗen tedduɓe meɗen oustad Mouhamadou Alpha Liége hiɓe wadde darse e on leer ɗon haray woɓɓe landike haray enen yen tippinma ƴewne ɓay haray enen koye fuɗɗade wonde haray inchallahu fo e muɗum ko fino famore jogandema janngo bi isnillahi taala haray darso on ko waɗetenmo ko 19h30 inchallahu 19h30 waɗeten darse meɗen on dondi nelaɗo ndi simo yowo muuyi ka juulirde meɗen ɗo laaken masjidu ibadurrahman haray ko honɗum yewteten hande e dondi hun ƴetten gotum ko nelaɗo accani en sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo kala e moɗon nanɗo noddinowo on hino noddinde o wowli sifa ko noddinowo on woni wowlude kon so innoyi hayya ala salah inna la hawla wala quwwata illa billah so innoyi hayya ala al falah inna la hawla wala quwwata illa billah si tawi kaka julde subaka so inni as-salatu khayrun min an-nawm inna as-salatu khayrun min an-nawm maɗum inna sadaqta wa barazta hasba riwayat si o gayni few noddinde janga o du'a ɗo allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan allazi wa'adta wo kala nanɗo noddinowo no noddinde o gayni o jangi o du'a ɗo wo hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama haray tefanoygol o neɗɗo daga nikelan yawmal qiyama ɓihun to sokun ko tawata en wattanta hakkille makkun jonnayi e nde moƴƴere ɗo fop mi fillito hadis o allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima
آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري. kala janguɗo o du'a ɗo ɓaawo o nanude noddinowo gayni noddinde, imamul bukhari woni ko filli hadis on wo haray teforo nelaɗo ngal sallallahu alayhi wa sallam hewtoyte yawmal qiyama. ɗum ɗo no tawa e ndondi ko nelaɗo acceri en hara na ndondiji goo hino acce. jon non nafoore ɗum ɗo ko honɗum heɓeten e muɗum ko ya wattan hakkil foti ko téléphone ma on woni noddinde, foti kaka montor, foti kaka ordinateur, foti a nano no noddine ka juulirde. janga o du'a ɗo si noddinowo on gayni inchallahu bi isnillah ɓurnaɗo on ɓe mayki haray ɓe tefanoyte yawmal qiyama. yo Allah waɗa onon kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo fi Allah, waɗa kala heɗiɗo nde yewtere ɗo gollitiri li wajhillah, waɗa mawɓe meɗen wonnoɓe sabu ha janguɗen anduɗen diina l'islamu ɓe nelaɗo tefanoyta yawmal qiyama. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo bi isnillah hara ko fi Allah o feƴƴiniri nde, yo Allah tawnumo e ɓe nelaɗo tefanoyta ɓen yawmal qiyama. mi toriki Allahu subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en timmode labande, nawnuɓe yo Allah ndikkinɓe, fatiɓe ma fatoraɓe yo Allah on yaafo, fewɓe yo Allah tabintinɓe, ɓoyliɓe yo Allah on fewnuɓe, yo Allah on fewnu kala ɓoyliɗo, yo Allah tabintin kala fewuɗo. jogiiɓe surriɓe yo Allah ɓeydanɓe waɗa barki e maɓɓe, ɓe jogaki yo Allah on okkorɓe. bi isnillahi ta'ala en juutinta ñande be hara en gerday ni ɓurkun e fanɗiɗo inchallahu ndondi nelaɗo ndin sallallahu alayhi wa sallam. hande ko nder toɓɓere ɗo yewtuɗen jaka yo kala janguɗo o du'a ɗo o heɓoyete fewre nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. yo Allah o newnan en tawna en e ngal dental tefanoyteɓe yawmal qiyama. haray en jango inchallahu e 19h30 si tawi jon jango jaɓi erde pari. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ko wonno ka page Facebook lawol kisal ɗo ka juulirde meɗen laaken ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles. ila liqa'in akhar in qaddara Allahu al-liqa wal baqa.